Aye, mina iza Swaka Chauke aka channel ya Swaka Chauke TV. Ni ba mandla ni velela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscribe vanhu lava support ku channel ya Swaka Chauke TV. Master one mkhesa. I ku ti channel leti tele ka YouTube. Mara mi decide ku ta mi subscribe ka channel ya mina. Hambi swi ri tano a hi channel ya mina ni ri wexe I channel ya hina hinkwenu. Hi ndlela leyi loko u ri na complain kumbe advice kumbe swin'wana swo karhi leswi u tsakelaka ku ni luma ndleve ka swona wa ni khumba ka 076 324 9926 076 324 9926 ya mi ta ni WhatsApp mi ta ni kuma ka Facebook ka Swaka Chauke mi ta ni kuma aka email ya ka email address chaukeisaya@gmail.com ya hi ndlela yo fana na le so Matsonga machanga na khaisa swinene ku va mi hlawulini aka Matsonga mi kha mi vona ti content ta mi leti ni ti share-aku la ka YouTube na n'wina so namuntlha no lata just ku mi tsundzuxa ku Solly Makam va ta va ri ka Giyani Land of Blood tanihiloko va hi kombisile leswaku va ta kumeka va ri ka Giyani Land of Blood aka n'hweti leyiwani hi ya ka yona ya March before March yi hela swi ta tola ku ri Jiwani Solly Makam mi ta kumeka hi kha hi va vona ka Giyani Land of Blood ya kun'wana kwalaya na swinepe hi swi vonini leswi Jiwani Solly Makam va swi xuta va ri na vaekiti va ka Giyani Land of Blood hi January va kha va swi uploada just ku komba kahle ku mhaka leyiwani ya hanya mhaka ya mapele mhaka serious so a ku ri xitsundzuxo ka mina ka mhaka leyi na ku xana Matsonga machangana hi ku ya hi leswi mina nga swi vonisa swona va react njhani endzhaku ka loko va twi ku Solly Makam u ta va a ri ka Giyani Land of Blood okay ni vi na cheka ni fika ni kuma swin'wana swa ku Solly Makam wa tiprofeta na loko a kha a yimbelela ma vo because ku na ngoma liya a na swi ku track 4 or track number 5 ya ka ngoma liya ya Jiwani Genius ya a ku se ku vulavula mintirho mina n'winyi wa yona ni ti pfaleli nomo n'wana nga tlharihile n'wana nga teka ntlangu ma vo ku ri ni kota ku twisisa ku Solly Makam lexi nge le ku n'wi vulavuleleni eka nkarhi loyi hi nga le ka wona I mintirho ya yena because ni pfumela ku va n'wi hlawuleni ka Giyani Land of Blood swi nga endla ku maybe qualification yi nga ri kona loko ku ri ku na ti-qualification leti ngheniwaka hi tona mara va yi cheka ku Solly Makam u munhu wa njhani xana Solly Makam wa fita ku va a wela ka Giyani Land of Blood na kumbe a wela ka vaekiti lava nga ta joyina Giyani Land of Blood na because a minkarhi no tala loko hi lava mintirho hi fana hi rhanga hi interviewiwa na swin'wana va hi vutisa ti-question na swin'wana ma vona so but ivi ku va leswo swa ku va ta ku teka straight va ku okay wena wa fita for position leyi nga na yona ma vo so va ta ku teka it's a blessing ndlela yo fana na leyo so reaction leyi ni nga fika ni voka Matsonga machangana loko va twi ku Jiwani Solly Makam u ta va kha joina Giyani Land of Blood ni voni va kha va reacta positively va kha va support Jiwani kumbe ku komba ku I khale va ri na torha ra sweswo swa ku Jiwani ingaku va nga n'wi vona aka TV ku nga ri ka Giyani Land of Blood kumbe just ku ri ka TV ma vona so mhaka n'wana ni nga fika ni vona ni ba mandla ni velela ka team Jiwani ni ba mandla ni velela ka Matsonga machangana lava support ku Jiwani hi ndlela yo fana na leyo because ntirho wa mina I kulisa xichangana I kulisa Xitsonga I kulisa tinqambi ta ka hina I ku kulisa na munhu un'wana na un'wana loyi a nga Mutsonga kumbe munhu un'wana na un'wana loyi a nga le ku ringeteni ka swilo swo karhi leswi swi nga ta n'wi pfuna for mundzuku kumbe xana vanhu lava yisaka titalenta ta vona ku ya mahlweni ma vo so Matsonga machangana mina ba mandla ni velela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena ma subscriber a hini hina ku langutela ku loko March yi hela kumbe xana before March yi hela Solly Makam mi ta va kha hi va vona aka Giyani Land of Blood hi ndlela yo fana na yaleyo inkomu.